Genesis 2 verse 2. verse 2. Ngelanga lesikhombisa uNkulunkulu abesawuqedile wonke umsebenzi wakhe labe wenda. Cela ufunze na 3. Wase uyaphumula. Ngakho ke uNkulunkulu walibusisa ilanga lesikhombisa. Walingcwelisa ngobe ngalo waphumula emsebenzini wakhe wonke wekudala. 50. Swadesite 15. uNkulunkulu simakathe wamthatha umuntu wambeka ensimini yase-Edeni kuthi ayilime ayilinze. Ngiyacela make Jawuka usibusisela mako. Uyesabe hega Uyesabe hega Uyesabe Uyesabe Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Ngivumeleni bazalwane. Ngikhulumele babeNkulunkulu. Hallelujah. Ngikhulumele indvodza lesabekako. Indvodza lengabhekeki. Hallelujah bazalwane. Indvodza lehlula natidalwa. Titsina timbheka, timbona ngilokunye. Titsina timbuka futhi timbona ngilokunye. Hallelujah bazalwane. That's why sisuyesabeka. Hallelujah bazalwane. Ngoba uNkulunkulu longeke wamkrema ukuthi ume njani. Hallelujah bazalwane. uNkulunkulu lo jika jikako simo sakhe. Ngaso sonke isikhathi. Hallelujah. Kuluma mina ngaNkulunkulu bazalwane lo ahamba naIsrael kumetima. Hallelujah bazalwane. Naye asho Israel ukuthi la sikhona khona ngeke saphuma. But wasina kufika uNkulunkulu sekavile ekukhala kwabo. Hallelujah bazalwane. Ngesandla saMoses. Hallelujah. Wathi nakafika kwatshintsha simo. Hallelujah. Endzaweni yaseGibhithe ngoba uNkulunkulu wesabekayo. Jesus. Hallelujah. Amen. La sifunza khona abazalwane siyamathi Genesis abantu abaningi bayamathi Genesis. Hallelujah. Hallelujah. Nakuthiwa nje kunencwazi leyatiwa kakhulu emhlabeni uGenesis. Uthi nayo ucabanga ukuthi ekuqaleni. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Wathi nje usekuqaleni uyathi ngomuntu wathi ekuqaleni uyathi uthi uNkulunkulu wadala umhlaba nelizulu. Hallelujah bazalwane. Usekuqaleni. Hallelujah. IGenesis loyo lithi iBhayibheli bazalwane before sifika la sifika khona uma uNkulunkulu adala umhlaba nelizulu lithi wawudala waba khona. Hallelujah bazalwane. Sekawudalile ukuthi kunemavi leyo bekanza wakhipha
athi nakakhipha lamavi athi akube khona lokhu kube khona. Haleluya bazalwane. Jesus. Uthi wakubala kwabalwa ngelisuku leqala kwaba khona sele uNkulunkulu enta njani akhuluma livi. Haleluya bazalwane. Lokho lakukhulumako kube njengoba kukhulumile. Haleluya. Lithi wadala wakhuluma wathi akube netihlahla daba khona uthi wathi akube netilwane daba khona ngekwehlukana kwato. So lokho ukhuluma bazalwane livi. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Jesus. Haleluya. Amen. Jesus. Uthi abazalwane nangifika la kulo Genesis 2 ngathola ukuthi kukhuluma kwaNkulunkulu kwangasikona kukhuluma kuphela. Kukhuluma kwaNkulunkulu kwakukusebenta kwakhe. Haleluya. Ungacabanga wena uthi kukhuluma akumgcinwa umuntu. But uNkulunkulu wathi bekathi nakakhuluma kube khona kugcinwa, kube khona kukhathala. Jesus. Haleluya bazalwane. Hallelujah. Ngoba bekasinakakhuluma kuvele letinto kuye bekuhambisa lisuku lokho. And then lokuhamba kwelisuku kuye bekuletha kukhathala. Jesus. Haleluya. Amen. Bavamisile labathi kukhuluma bathi talk is cheap. Haleluya bazalwane. Jesus. Bathi kukhuluma kumelula. Kukhuluma kushiphile futhi. But uNkulunkulu leso sikhathi bekungasiko cheap. Yeah. Haleluya. Jesus. Ngoba bekathina kakhuluma kwendeke. Haleluya. Amen. Haleluya. Jesus. Kuthi bekwendeka simthola la kulo Genesis 2. Lalithi khona bese kulisuku le7. Nakulisuku le7 lithi uNkulunkulu wabetha ubona kukuhle. Kuthi alende kube lisuku lakhe lekuphumula. Jesus. Ngoba umuntu akaphumula ngakakhathali. Haleluya bazalwane. Hallelujah. Haleluya. Jesus. Then lesuku le7 lithi uNkulunkulu walenda kwaba lisuku lakhe lelispecial lokuthi lolu lisuku lwami lokuthi ngiphumule. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Jesus. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Jesus. Kunento bazalwane lebekwela enhlitiyweni yami ngiyafisa ukuthi Inkosi ivete ngalendlela ihlethi ngakhona. Haleluya bazalwane. Amen. Then kulolu suku le7 uday 1 asimthola uNkulunkulu athi kube khona umuntu. Asimtholi bazalwane. Haleluya. Kuday 2 asimtholi futhi uNkulunkulu athi kube khona umuntu. Kuday 3 futhi nakhona simthola uNkulunkulu solo athi kube khona umuntu. Up until uNkulunkulu wahamba wayophumula. Solo kude lisuku lelikhomba ukuthi uNkulunkulu ngalolu suku lolu ngadala umuntu. Jesus. Hey Jesus. Haleluya. Hallelujah. Ngoba kukhuluma kwakhe uNkulunkulu bekunemandla. Jesus. Haleluya. Jesus. Kukhuluma kwaNkulunkulu kwakunemandla lamakhulu. Hallelujah. But noma kunemandla lamakhulu wakubona kukuhle kuye. Kuthi Jesus. alukho lisuku lelifanele umuntu. Hallelujah. Haleluya. Jesus. Haleluya. Jesus. Uthi lomnye lokwathi kukhuluma lokwathi kubhala nakabhala abhala tihlabelelo takhe. Uthi sengemzala nemalanga ami sekayabala. Jesus. Haleluya. Jesus. Babe emlangeni ngitsitela ngifika kule lo mbhalo loyo. Nakathi David sengemzala nemalanga ami sekayabala. Then ngabuka umuntu uthi kwetihlobo temasuku ku Monday to Sunday. Haleluya bazalwane. Ngakawatholi malanga emuntu la uNkulunkulu adala khona umuntu. Ngathi uma ngawatholi malanga la uNkulunkulu adala khona umuntu. Ngabuka lenkulumo ya David nakabhala leluhubo. Athi sengemzala nemalanga ami sekayabala. Then ngacabanga ukuthi David ukhuluma ngemalanga akhe ukuthi asoyahamba emhlabeni. Jesus. Then ngasina ngifika lapho kuleti insuku lesibala khona tinsuku la uNkulunkulu akhuluma ngekudala khona kwakhe umuntu.
ngabuka ukuthi oDavide ubala amalanga la asuka kuwo hayi la saka lakabhekene nawo imiss call ubala amalanga la endlule kuwo Jesus. haleluya bazalwane Hallelujah. ahamba naNkulunkulu akawabuki la kaya khona ngoba la kaya khona uyathi ukuthi akudetermine malanga Hallelujah. hey sindlule ezintweni Ezinzima. ebanjalo Njalo siyanqoba siyanqoba. asibali impilo esibhekene nayo phambi kwethu bathi sibuka la sendlule khona Hallelujah. sibethe sisinkosi sendlula timpini letinzima kepha njalo siyanqoba Hallelujah. haleluya asathi ukuthi kusasa siyawunqoba na but asikubali lokho ngoba lo nkulunkulu esihamba nayo akakambali umuntu phakathi kwemalanga bathu bazalwane ngoba umuntu kokophethi ungetulu kwemalanga Jesus. lethe lesihloko leso nje ukuthi wena ungephezulu kwemalanga Jesus. Hallelujah. siyanqoba sidlule ezintweni Sidlule ezintweni ezinzima ezinzima. kepha njalo siyanqoba kuthi nasekufika ilanga siso la uNkulunkulu wabona ukuthi ngoba emadala kunento lengikakile emhlabeni kuthi lolu suku la Christmas bazalwane kunento lengarealize after such a long time ngirealize ukuthi 25 December namhla 25 December nguMonday lo mnyaka wethu uba Tuesday nini uba Thursday nini uFriday nini uSunday leli suku liyamuva uyalibona ukuthi lolu suku liyamuva bazalwane kunento lengifuna kuyivula empilweni yakho Jesus. ngaqala ngabuka manje amalanga ekubhedeya ukuthi okay njengoba ngibhedeya 14 January lenye ilanga 14 January Monday lenye ilanga ngiSunday lenye ilanga kunini then kwarecalleka ukuthi phela wena ungephezulu kwemalanga alikho ilanga lelingakubamba lokuthi bazalwane kahle kahle singaphezulu kwamalanga alikho ilanga lelingakubamba ukuthi wena ungenti into yaNkulunkulu Hallelujah. Jesus. awuthi nginembanga bobuka le yakho ibirthday uthi ntshintsha kangaka sindlule ezintweni Ezinzima. njalo Siyanqoba. sindlule ezintweni Sidlule ezintweni ezinzima ezinzima. kepha njalo thina siyanqoba kunebantu banqotshwa malanga kunebantu labanqotshiwe banqotshwa malanga nje kuthi dokotela usithi wena uselelwe ngu14 days kwamnqoba nje lokho Hallelujah. kunebantu labanqotshiwe banqotshwa dinsuku Jesus. kuthi la kufika lo langa lelo yathi ukuthi hey lelo langa lelube empilweni yasemndenini wasekhaya Hallelujah. sihlala sicabanga ukuthi khona lo tawuhamba Jesus. unqotshwe malanga kanti wena ungaphezulu kwemalanga Hallelujah. nawe uyakwati le ngikhuluma ngakho uyakwati le ngikhuluma ngakho Yeah. lo munye nje ngafika lelanga lokwahamba ababo wakhe ngalo akaphuma ekhaya lelo langa
wathi uthi babe wafa ngaleli langa leli angiphume ekhaya lethi sowuzilile uzilelwe lelanga nje ukuthi lelo langa lelo la kuye lihlala ringa lesikhumbudo unqotshwe malanga Hallelujah. unqotshwe malanga Jesus. unqotshwe malanga unqotshwe malanga etiso that's why angathi kumbe sokuyinhlanhla ukuthi ungadati nawe ukuthi ubhedeya nini ngathi kusuka kuyinhlanhla ngibona ngase kuyinhlanhla mina ngoba kutakwenda ukuthi ungakhoni kunqotshwa malanga Jesus. tathi uyabhedeya kuba ubhedeyi ngoba abantu malanga ababulele Bazalwane tinsuku ti-account empilweni yomuntu uma utinakile kakhulu haleluya kodwa la uNkulunkulu namhlanje uthi angivetheleni ukuthi wena ungaphezulu kwemalanga haleluya haleluya bazalwane wena ungaphezulu kwemalanga Hallelujah. sine make mabaso kufuna kuthiwe nakuthiwa kunebantu nakuthiwa kunebantu lotosi noma ngabe sibona abantu bafa kangakanani emhlabeni na ufuna impilo hamba ubuta labantu lapha haleluya bazalwane kuthi impilo itfolakala kanjani then lesabe sesineka tandla thina sithi bheke esiphambanweni sithi bheke ezulwini la khona kuqhamuka khona ini lusito lwethu ngoba kuphila kwethu akudetermine amalanga akudetermine futhi isikhathi akudetermine futhi ukuthi president itsini but kudetermine ukuthi uNkulunkulu wethu usibeke kuphi itsini la lelizinga lesihleti khona abazalwane impilo yethu idetermine amalanga noma kusiyo malanga then uNkulunkulu wethu bethu yasiphakamisa haleluya Hallelujah. ngoba the moment uthethi impilo yakho idetermine malanga then ukufuna uqale understand that invo ngeconstitution yase South Africa haleluya Jesus. haleluya Jesus. that's why sithi sindlule etinfeni letinzima kepha njalo siyanqoba haleluya bazalwane asikanqobi ngoba kumele sinqobe but sinqobe ngoba kufanele sinqobe lo uNkulunkulu wethu lesihamba naye ahamba ngaphambi kwethu haleluya bazalwane Hallelujah. unguye lo hleti ku driving seat asimanje siyangena ngoba uNkulunkulu bazalwane akasithembisi kuthi nakufika timo utabethu uyasisusa thina but uthi sitawubhekana nato kuze sibe ngebanqobi ngoba akekho umnqobi angakabhekani nempi akekho umuntu onqobako angakafika empini Jesus. Hallelujah. noma singahlupheka oko suswa noma usatha ekhontu siyabonga sibonga ukwazi ukuthi uJesu Monday ukhona Jesu yasinxusela Tuesday ukhona Jesu yasinxusela Wednesday ukhona Jesu yasinxusela Thursday ukhona Jesu yasinxusela Friday uyakunxusela Jesu Saturday uyakunxusela Jesu Sunday uyakunxusela Jesu kuthi hayinyalo Nkosi umsebenzi awukapheli hayinyalo inzima ikafika ekugcineni haleluya haleluya that's why lapha lithi uNkulunkulu sekamdalile umuntu lithi wamthatha wambeka ensimini ukuba insimende njani ukuba ilinze haleluya bazalwane silapha thina sikadeli kutoba lamalanga but silinze isimo kaJehova silapha sikadeli kutobala ukuthi namhla South Africa kwenzakalani but sizolinzela isimi kaJehova Hallelujah. Jesus. Hallelujah.
kunensimu lekumele ilinywe ekunensimu ebazalwane ngoba lithi iBhayibheli the time uNkulunkulu abeka ukuthi kube khona umuntu lolinze insimu then uNkulunkulu ubona kukuhle ukuthi nemvula mayine Oh, yes, Jesus. Jesus. Hallelujah. ngoba kubhlungu bazalwane cabanga ukuthi wena uNkulunkulu wethu kube bekangekho kube eSouth Africa njengoba kunjalo nyana kuba kwesi kodwa yena ukhona umi ngakithi yena ukhona uthi hayi labangcwele bami yena ukhona uthi laba ngiyabanxusela ngoba ngabanxusela before namanje ngiyabanxusela Hallelujah. Jesus. Yeah. siyanxuselwa Jesus. siyanxuselwa Jesus. siyanxuselwa sengimdala emhlabeni namalanga yebo Jehova nqotshiwe Jesus. ngibani akambona kwathiwa lona bekahamba naJehova unqotshiwe akanqotshwa waJehova Hallelujah. kungako wakaJehova kabi leligwana uba nesibinzi Hallelujah. athi lenye inceke uba nesibinzi njengemthakathi Jesus. haleluya Hallelujah. uba nesibinzi wakaJehova Yeah. uba nesibinzi Jesus. uba nesibinzi Hallelujah. uba nesibinzi Jesus. Hallelujah. haleluya amalanga ami sekayabalwa kodwa ngase mina akase wanqotshwa Jesus. walana kuSamson sebasho ukuthi sicedzile ngaSamson hey kanti ngakhathi Samson uyakhumbula ukuthi kunaNkulunkulu longithathile kunaNkulunkulu longivethe emhlabeni longabeba bazalwane uNkulunkulu ongaphezulu kwako konke lithi ngesikhathi kwende kanjalo lithi mandla Samson abuya athi lakabuya amandla Samson tithatha ngabona ukuthi mandla sekayabuya haleluya bazalwane haleluya simthola Samson sekathi yenkosi Hallelujah. Jesus. athi yenkosi nanoma kunjena ngiyeva ukuthi ungangiva sengiyeva ukuthi nemandla ami ayinafu ukuthi angafeza ipurpose yakho Hallelujah. Hallelujah. haleluya Jesus. haleluya Amen. Thank you, Jesus. ngoba amandla kufanele afeze ipurpose kaNkulunkulu haleluya Amen. haleluya Jesus. lasirializa khona ukuthi nasifika lo 25 December utiso sithola ukuthi umuntu kudala khona emhlabeni sithola ukuthi lo Jesu lekhanze bam expectile kusatotalo athe watala Jesus. haleluya sithola ukuthi nguye leNkulunkulu axoxisana naye kuthi kodwa singena njani ukuthi bantu basinze emhlabeni
Sithola ukuthi nguye lo wavuma. Hallelujah. Wathi nangu mina Nkosi. Jesus. Uma ngifanele ukuthi ngiyobafela angihambe ngiyobafela. Hallelujah. Nakafika amalanga acabanga ukuthi amcontainer ambambe. Kathi wabakhona. Jesus. Kathi wabakhona. Hallelujah. Kathi wabakhona. Jesus. Abona na umalanga ukuthi lo muntu lo ungethuli kwethu. Yeah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Uma kunetinto. Hallelujah. Uma kunetinto tiseletha khulunywa uNkulunkulu tendeka. Nathi lesisihleti nababe. Netinto lesingathi khuluma tendeke. Jesus. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Ngoba kunemandla ekhulumeni. But singakhulumi lokuchipu. Sikhulumela ukuthi siyatsinwa. Hallelujah bazalwane. Jesus. Lokukhulumela ukuthi siyasebenta. Hallelujah. Jesus. Jesus. Mawukhulumile nje wathi uthi njengoba ngikhulumile namhla intotsinwa ufuna ngiyophumula. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba umuntu lokhulumile utangibona ukuthi anginabuthongo angikoni kulala. Uyabona ukuthi ukhulumile yena but bekakhuluma lokukhuluma lokuchipa. But lokukhuluma eqoboqobo uthi nakakhulumile uyathi uthi fanele ngiyophumula. Ngoba Hallelujah. nawukhulumile kuyaphunyuka. Why uphumule ngoba uyathi. Hey bazalwane. Uyathi ukuthi kusasa ufuna kube nemphumela. Hallelujah. Walokho lokukhulumile. Jesus. Oh, yes, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesus. Jesus. NguNkulunkulu lathi Moses nakathi uNkulunkulu sengihambe nawe ngakubona ungisebenzisa bathi mina ngikwathi uNkulunkulu angikwathi ngende ngikhona ukuexplaina ngcono kulabantu ngithi noma ngu-identify kulabantu babone ukuthi nangempela lo muntu uyamathi lo muntu akhuluma ngayo. Hallelujah. nguNkulunkulu esimthola athe Moses noma kunjalo uma ungangibona mina kunento leyinye letawendeka kuthi wena ngawuphinze. Hallelujah uphile Jesus. kunaloko Moses kungcono ngubendele umusa ngufa ebazalwane ngufihle. Hallelujah emfantini kodwa ebazalwane Hallelujah. Jesus. funakala abantu labatawufihlwa emfantini bathi labafihlwa emfantini babone emalanga ayitolo kuthi bekunasekuqaleni uNkulunkulu nguye lo owadala abantu. uNkulunkulu lo nguye lo wakhuluma ivi kwenteka. Ukubona Moses usemfantini. Jesus. Ngoba amalanga abonwa sosemfantini kuthi la ngibuya khona kuthi. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Amen. Kodwa likusasa lami likuwe Jehova. Beka wena wedwa Jesus. uyinkosi nemsindisi Hallelujah. wekuphila kwami. Jesus. Hallelujah. Amen. Ngiyabati labanye bafaka insebele njengelisasa lapho bathi mina Nkosi ngibheke wena. Hey labanye bafaka imiklemo njengelikusasa lapho bathi mina ngibheke wena. Labanye banethi search for ikusasa lapho bathi mina ngibheke wena. Hallelujah. Hey labanye banethi igcini labathi khulumisako for ikusasa lapho Jesus. bathi mina ngibheke wena. Hallelujah. Bheke wena. Jesus. Umunye umuntu lo ngangilamulela nguwe kuphela. Nguwe kuphela Jesu. Nguwe kuphela Jesu. Jesus. Nguwe kuphela Jesu. Nguwe kuphela Jesu. Ngabe bakhona yina namuhla. Hey labasinkosi. Ngobala kakhulu malanga. Ngawabala ngase ngawabalisisa. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Jesus. Ngoba na ubala malanga ugcina ubala nenhlupheko yakho. Kuthi ngihluphekile la, ngahlupheka la. Shokusina kusasa ngisatohlupheka. Kodwa kufuna abantu labatawukhohlwa amalanga nami. Hallelujah. Babheka inkosi emalanga. Jesus. Bathi sibheke wena Nkosi emalanga. Ngoba mina Nkosi
bengingathi ukuthi wena ungidale ngaba ngaphezulu kwemalanga. Singaphezulu kwemalanga basalwane. Singaphezulu kwemalanga. Akumalanga akasibambi thina. Kunako malanga kufuna sikhulume izwi abhawe emalanga. Haleluya. Hallelujah. Abhawe emalanga. Mawukhona uthi Nkosi, namhla nami ngifuna ukukhohlwa amalanga. But ngifuna kubona wena njengenkosi nemsindisi. Jesus. Kunabantu labafunze bafundzisisa. Solubala amalanga uthi ngina 3 years ngifuna degree. Ngina 3 years ngina diploma. Ngina 4 years ngina nani. Usuka abala amalanga. Wangabuki lo mnikati wemalanga. Haleluya. Amen. Haleluya. Jesus. Yasungwa lwandla lonke. Sengimdala. Emhlabeni namalanga Namalanga ami sekaya othonga Jehova Makhona hamse sandla la khona khona nceke Nkosi itothandaza nawe Jesus. singalalele kakhulu malanga ngalalela amalanga ngawalelisisa aze nganaka netinto lekhanze tingangifuni ukuthi ngitinake Hallelujah. Jesus. wazobala nosibomkhulu bethu vele bafa bangakasebenzi umkhulu bethu vele bafa bangakenti nini malanga nje la lo wabala bekuna uNkulunkulu ongabali malanga namuhla ufuna ukuphula kulesimo lokuso uma bongathi ukuthi kuyasindiswa emhlabeni uphume umegeleke Jesus. so mina ayavela ngase ngibona umuntu osindisiwe nakhona uNkulunkulu namhla lofuna ukukhipha wena kube nguwe losindisiwe likuthi khaya ikhaya lise semazulu likuthi ikhaya likuthi ikhaya la lise mazulu abantu ebase abantu abafuna ukuya kuJesu Jesus. bafuna kuya kwebantu laba bagubhela emathuna anikayibona ipresident yenu nigubhela amathuna ithi inendela nibe ready Jesus. nibe ready uthi nanifa lakha silibona ligubha yenu mathuna Jesus. kupha yena umgodi uthi bayeta abantu bangalizulu ukuthi ke lesikhathi bakhupha amathuna emhlabeni lizulu ligubha lilakha sihlalo libeka nemqhele kulesihlalo Hallelujah. sekuthi khona labangcwele labatawendlula emhlabeni ekumetimeni batofika la Hallelujah. njengoba emhlabeni sebabalahlile babagubhele emathuna thina sibakubekele isihlalo sebukhosi Jesus. nemichele yabo Jesus. nalamhla uthi lo mhlabeni nawe ungeza haleluya Hallelujah. uze ekhaya
uzosiphumulela egameni likaJesu. Jesus. Jesus. Ekhaya lami uziphumulele. Jesus. Emhlabeni nasema Zulwini ake akekho ofana nawe. emhlabeni sesiyathandaza abazalwane Jesus. egameni likaJesu siyaresponda ku calling uNkulunkulu lasibitela kuyo. Hallelujah. Heavenly Father, Jesus. siyaresponda abazalwane. Jesus. Kuneliverse lelithi manibe ngcwele njengowandibizayo. Yeah. Namhla lilanga lokuresponda ku calling uNkulunkulu asibitela kuyo. Hallelujah. Ngoba iBhayibheli nalifundwa la lisishela ukuthi wasebenta kwafika elangeni lesikhombisa lithi waqedza kusebenza. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Jesus. Wathi makaqedza kusebenza egameni likaJesu ukuthi wasewenda icalling wenda libito wapita Adam. Uma uNkulunkulu aqedza umuntu uyaqala. Hallelujah. In other words, lokwendiwe uNkulunkulu akupheleli ekwendeni kwaNkulunkulu kunemuntu lokumele responde kuthi uNkulunkulu sewandile lo simele ende nyalo nguwe mayibongwe inkosi. Doesn't matter ukuthi dingakhi dingqinamba letento umuntu ukuthi angakhona ukuqhubeka, but what we trust kuthi emhlabeni nasezulwini uNkulunkulu lo ngobako. That's why today siyaresponda ku calling yaNkulunkulu kuthi uma uNkulunkulu akhonile kwenda waqedza nathi asilahle tikhali kuze kufika kufeni ungilaste sisho khona kuthi Ebenezeri moyingwele sihambe kwaze kwala Jesus. emhlabeni nasemazulwini akekho mfana nawe Inkola nemandla bazalwane sekuyathandaza. Glory to the name of Jesus. Inkola nemandla abantu abakethu lokumele uyi-understand sesiya emthandazweni kuNkulunkulu emthandazweni wokuresponda. Jesus. Hallelujah. Angathi noma kwentiwa ngabazalwane konkuthi ngisebenza ka emergency whenever it's time to respond akunaki kuthulele akunaki ukuthi kunalogula kweqele kwakho akunaki ukuthi uyadla but when it's time to respond usukuma njengoba unjalo uresponde ku calling yakho because uNkulunkulu sewusebenzile. Jesus. Jesus Hallelujah. uNkulunkulu wemphula something inceke Nkosi mayikhonza la sengiyathandaza
uthi ni understand kuthi kufika kwaJesu emhlabeni kuye ngami umsebenzi wetandla tami njengaNkulunkulu ngoba ngithandzela ibandla. Glory to the name of Jesus. Jesus Christ. Hey bazalwane, uthi ke kwati lokuthi kude umuntu emhlabeni lo ngaguli as long asesenyameni. Hallelujah. Akutsingi baze bamdiagnose bodokotela ukuthi unesifo leside. But as long umuntu asesenyameni wonke umfu uyagula. Glory to Jesus. Hallelujah. Lalela uthi ke uNkulunkulu uma ubona umuntu a responda ku calling yaNkulunkulu asabela la uNkulunkulu ambitele khona kuthi atosebenza khona uthi uNkulunkulu ulingisa mina njengaNkulunkulu lokwathe kuqaleni. Hallelujah. Ngabona sidziwo mayibonge inkosi sokuthi ngithewukele ngiyawusebenzela ukuthi nakufika umuntu kube lula kusebenza kwakhe. But ngeke asebenze umuntu usasebenza mina. Jesus. Mighty warrior. Uma Israel afika uma Israel afika elwandle olubovu uyema kahamba kasebenzi uyehla uNkulunkulu utshela Moses akwenteke kanje uyalivula uNkulunkulu ulwandle luyavuleka uyasuka uNkulunkulu uyema ugoqa tandla uthi tshela bakaIsrael bangena elwandle emhlabathini lokho mina uma uNkulunkulu aqedza kuqala thina lesiresponda. Oh, Hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Ngoba umfuna akasebenza usebenza ngoba kunesidingo. Ngeke usebenze isidingo singekho. Waye ngeke uNkulunkulu asebenze kunganasidingo bekade ukuthi kuta wena nami. That's why our Father wathewukela waba on duty full force angadlanji angalambi apreparela ukuthi noma sekufike wena ebuthakathakeni emandla akho amancane lithi liBhayibheli emandla la kunikete wona uwathembile ukuthi you will conquer whatever comes your way. Ngoba naye lithi iBhayibheli njengoba walinqoba live nalabatalwa nguye bayalinqoba live. Let's respond this afternoon. Bonke labathi Nkosi ngifuna kuthewukela ngitsiniwe kuba hands off ngifuna kuba hands on etintweni taNkulunkulu ukhipha into ephambili siyathandaza. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. Jesus. Nasemasulwini Nasemasulwini. nasemasulwini ngoba kekho kekho njengawe fana emhlabeni nasemazulwini 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 ngoba kekho njengawe. Hallelujah. Jesus. Sola mhlabeni nasemazulwini kunake kuba hands on. Jesus. Hallelujah. Livangeli liphelelwe ivelo emhlabeni. Jesus. Kunabantu abathembe bafundisi, Hallelujah. bathemba abakhokhela abathandazana, Hallelujah. bathemba basalwane, bathembe ma angathi nithini ma assessors. Hallelujah.
bantu bemthandazo bathi ukuthi siyathandazela but Jesu naNkulunkulu namoya ingcwele namhla ukhuluma into yodwa kuthi umsebenzi usuphelele washo Jesu esiphambanweni wathi sekuphelele incesele kuthi bandla libe wake up lithathe bazali responsibility to work Hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah. to work ungasebenzi uzozwa izitori eziningi bazokutshela ukuthi hayi kuta sifo sa level 4 bakutshela ukuthi usasa level 5 ingani we are not on duty mayibongwe inkosi uNkulunkulu akawafuni emavila uNkulunkulu akasebenzi ngabantu abangenamsebenzi uNkulunkulu ufuna abantu basalwane labantu awusukuma beme bathi ngeke ngibuswe icalculation yasemhlabeni kunaloko I will wake up mayibongwe inkosi ngigqoke impahla nemaoveron lafanele kuye emsebenzini Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus Jesus. sathatha lithuba sinkosi yaye I want to respond ekukhulumeni kwakho ngifuna kwenda iBhayibheli lami lithi ukukholwa lokunganamsebenzi kufile asigcine emakhorasini asigcine endumisweni asigcine emthandazweni but we work for the kingdom besides the work it's nothing ngikuyimpilo yethu abantu abakethu yente kwangathi labantu laba wisa abantu ngabaphethe khona yente ungathi labantu labaphilisa abantu enyameni ngibo labaphethe khona Jesus. uthi uNkulunkulu ukuthele ukuthi kude kuphile enyameni esilokhu saphila sesenyameni Jesus. in order to survive you need to work glory to Jesus Jesus. sifole emehlo siyathandaza Jesus. tshela uNkulunkulu ukuthi ngiyaresponda to your calling glory to the name of Jesus siniwe basalwane umuntu uzothi ngibisiwe kodwa kunamsebenzi baphupha abantu ubisiwe biswa njani bafa abantu emphi kwakho biswa njani jola makhelwane yakho uyambona biswa njani glory to the name of Jesus baba wethu ongcwele moya kaNkulunkulu ophulayo siyabonga Nkosi ukukhuluma kwakho nasemini boyingcwele ngenceke yakho seba respondile babe ku calling yakho kuthi yes Lord they will work for you in the name of Jesus moya lo ingcwele kaNkulunkulu mani ngakubo balekelele Nkosi isimo sivuma balekelele isimo singavumi wena uyasabeka uNkulunkulu lohlete emazulwini awadle amandla emuntu kodwa wemphathe amandla akho wena njengengubo ngeke futhi Nkosi uvume longcwele wakho linyawo lwakhe lishelele nabake moya ingcwele bemiphambi kwakho bavumela uNkulunkulu wethu kuthi ugibele phezu kwabo ukuze impilo yabo ingakhoni ku-exercise impilo yasemhlabeni kunaloko boyongcwele benze kwezwi lakho ukuze ekugcineni kwako konke uNkulunkulu wethu ubabonge njengamaqhawe alwile alwa kulo kuhla nqoba siyabonga boyingcwele ngabo phinza Nkosi bathwale ngamandla emthandazo bathulele Nkosi esikhohlweni zebukhosi basezulwini la kuhlethi khona kuthula nekwati nokujula nokuhlakanipha lokudlula kuqonza konke mayingcwele qhubeke wendlule ubusisa inceku yakho okhulume ngayo Father God these days desiphila kuto moyongcwele sicabanga ukuthi iyethusa kanti iBhayibheli lakho lithi thina sinemandla sinesibindi njengedingonyama manje ngakuyo Nkosi uyigqoba imihla yonke yokuphula kwayo uyenzela umusa uyibusise phuma ingeke konke Nkosi okubizwa ngegama layo kuyidonsele babe ebukhoneni bakho njengaNkulunkulu ophila kwelihle igama legazi lika Jesu Kristu we thank you Father in the mighty name of Jesus amen